Sanibona igama lami mkhulu Nafugwandla Mesibongo nginosisora Itende ngidlala Itende. Please make sure subscribe channel like hele video khona uphinde share. Ngizokwenza ingoma ethi njengebhadi libhadula semacelengweni. I'm not sure ngenamba ekulona emacelengweni but akulondela ithi uyinqaniwe inhliziyo inqanelwe uThixo akulona yoculelo. So transpose am positive 2 ngizama ukuthi ngidlale la efonini leli culo nabacula lapha. Angibazi nami bathole ku TikTok so ngizodlala nje uzwe nje khala kancane le phone but ngizoyipaste lapho la kwi-channel ngizoyipaste. Not kwi-channel ngale video ngizoyipaste evidweni. Sibabambeni ke. Okay. So bahamba kanjena ke ngizobadlala nje ngidlale kanjena. Okay, so hamba kanjena. Wozani ke? Okay. Sen Simisen lan simisen so ngiphelele space la sekule 3 minutes. Okay, siqala kanje na ke sithi kanje abo Mrs. kanje abo Kala siphinde nami angilazi iculo ukuthi iculwa kanjani ukuthi ngithandile nje akhona ama engisazwa break down because ngathi bane TikTok channel so bathathe khona labantu ngibeze nje becula kamnandi into ehlangene esemacelengweni so qala Boso ngishakabila la bese ngiza kanye la bese ngiza la ngacathi ngishakabina la yabo muthano ngathi yabo ngaqala uwathana but mungathandi futhi ngathi kanje yabo Okay,
then mesithi-ke okay, yabo. Uphinde futhi uphinde uqala phansi futhi-ke usuyivala. Yabo, uphinde futhi into esuke isafana. Kuyafana ukade ekhombisana uqala kusafana noma usuyivala kusuke kusafana, but into esizohluka-ke lo layini-ke usafana futhi naloya waseqaleni. Lana-ke sisathi kanje, sesizothi kanje ngoba sesiyavala, asisayi kule esiza la. Yabo, yabo. Uthanga ngathi kanje kwakwena ukuthi ufuna ukwenza kanjani, yabo. Then mese-ke incani wenhliziyo yami, angazi noma basho kanjalo nama-lyrics akhona, but ihamba kanjalo nje. So okay, so senza kanjena-ke. Iyo buye ifoni yami isiyagcwala manje, sizonqamuka ividiyo. Qala uphinde phone uzwa ngathi ufuna ukwenza kanjani, no? No, ngathi kanje ngisilulu kabi bafethu, ngeke ngingakwazi ukungibamba. Yabo, uphinde wagcina ngicela. Shortcut-ke lo uphinde ugcina uphinde ugcina-ke manje. Mesibuyela-ke siphinde siqala phansi futhi. So ihamba kanjalo. Please make sure na subscribe e-channel na like video khona. Ikhona private content. Uma ngabe kukhona into ongayizwa kahle la, maybe mhlawumbe khona izinto ofuna sikwenzele zona special eceleni, ngithinte ku WhatsApp. Inamba yami ikhona ku description. Uma check nje channel description ikhona number yami hlezi ngiyibhalile. Usidinge leyo mali leyo esoyicela kuwena. I-private content yethu inawo amavidiyo awu-10 ngo-120 asuke exubile ngo-key. Siyakwazi ukukhiphela amavidiyo kanjalo asuke ekuthatha level yakho kube intermediate akufake kwi-level ephezulu engaphezulu kube intermediate. So cela nisubscribe uma ukuthi uyayithanda leyo nto leyo ke then ngichaza i-private content amavidiyo lawo asithini exclusive ngithinte nje thatha inamba yami ungithinte ungibhalele. So icilo lombhedesho-ke leli mengibheka umbhedesho Icilongo angazi into kanjalo kodwa nawe ungahamba uyosesha nje uhambe uyi-check i-channel yabo laba ubani hawu
I-watermark yabo ayikho cabanga. Ngiyithole ku-watermark yabo labantu. Kodwa nje ugogo nengane nomzukulu. Ngiyabonga kakhulu. Njengebhadi libhadula kufuna umthombo iyafuna njalo Thixo inhliziyo yami inxaniwe inhliziyo inxanele uThixo ewe lowo waziwayo ukophilileyo kunganina umphefumlo utakumbileyo waxhalaba ngaphakathi ungena kuzola loyo bisana sinsulu ngenxanxa sizazobe bekithemba lakho kuye uthuthuzele bekithemba lakho kuye uthuthuzeleke. Hallelujah.